Siyak ni Roxanne Rubiñol, ti Calauti Santo Domingo, Ilocos Sur. 19, titawin ko. Ngayon, mag-20 na ko no, May 1, this year. Adati kabsat ko nga duwa. Sister ko ni Rachel, madamaso nagwo-work tato G Batak, Ilocos Norte as an account officer. Tapos si kabsat ko, Joseph J. Buridek ni. Incoming pa lang first year college. Tapos, parents ko, Hilario Rubiñol, ken ni Patricia Rubiñol. We're living in a simple life. Ajikas lang amin nga masapol mi adda. Ngem, there were times nga, syempre awan latak. Ngem, okay lang kasi happy kami. Though sometimes, adadagin bambanag nga may dadaw ka nga misa. Kasi, ang mapigilan ti naglalako kasi. Farming pi source of income minsan. Ti cycle, syempre no awan ti punan umutang ka sir. Tapos no dati abit bayad ka sir. Silang tapos agbasa nakti bale nagbasa nakti elementary nagtupakan elementary school bale honor graduate na I am a salutatorian after. Tapos nagbasa nakti high school Lusok National High School. Tapos consistent honor student nakmat DJ. DJ pinakita ko best ko nga kaya bare kasi nag-graduate na as honorable mention. Tata agbasa sa Rakti University of Northern Philippines as a mass comm student 4th year. Actually, mascom kitang kung iso ti choice ko kasi kahit ko tigbalin nga crime student kasi I want to be a police woman. Kasi nagpormada kami nga kita naging police nga parang naggigigam dati palto kasi nagporma. Tapos in my mind kasi na nagrigat ti sumre kasi bagadang should behave your backer para makastrike ka ti kasi nga ako. Tapos I tried to enter ni mascom. Siguro na-apply ko matibagik di kasi talaga nga man na nauwa kasi nalalingat so kaya mascom is more on talking siya. Idi third year high school na, bale flaglet na kasi di. Tapos, agbirbirok na ti majorette, di uncle ko. Bali, may isang banda, dito ayam. Nakit may kaman kasi, padasim man, kasi awang amin ti, bali, no choice, parang shock na inalala, kasi awan ti ag-represent, kaya nagbirbirok ka nung amin di minute ay editig majorette. Then I tried, at lang ako pinadas ko lang, syempre, first timer. Badok lang, hindi, awan pa lang uniform ko, tapos, di sapatos ko, black shoes lang, tapos medyas na black, ang gana dito ko. Tapos, lang, tapos wala, awan, tika gamit ko. Then, siguro first, idikit di Santa Catalina, I think. Nagbain, syempre, tapos sada pa lang, tapos, di pa lang karuba na, di pa lang teacher ko, ti computer, idi. As in, mababay na, idi, as, hangko kayo, ti magnapa yun, oras kasla, kasi kama. Then, after, syempre, nakakwak mi TJ kasi gibiit lang panagbain ko kasukat na allowance. Daglaon, kinanalo ng apapapan kasi jay. Tapos nga naman adabasit ti maurno kasi jay. Pero no, times nga masapol ti kwarta. Masapol matalawan DJ kasi paggasto kasi. Tapos sa doon tinapanak nga lugar, nakadanon na Abra, Sinait, Kabugao, San Esteban,
tabad pa eh. Ado nga lugar, ado matinak na panahon kasi. The best experience siguro, di ko, makamamuka ti tattao. Sa si bagbagadang, bagmanta kayam nga ramiden deta, nga mabain ko. Siyempre at first, talagang nabain kasi they're thinking, ata majorette lang, kastir. Pero they are not, kasi ako nga, handa nga papalutan nga, medyo nga araramidek, dakil nga tulong para ti bagitin, not only for myself, para ti family ko also. Kasi, siyempre, medyo basit nga kwarta nga, DJ, mausar, for my studies. Not only for my studies, and also for my wants.